Ay when apo Jay, segon nga min ti nakalap ko ka dito kakadwa dahil nga sanggon yan panglungsod ito'y ti kunadang maka-asyanak yan ni Kapitan Batulayan at sakbay amin na po kahit ko kablawon so na ti naragsak nga panakasangayan na tatangal daw berte na nga tatapo ket tinadamag ko almost 300 plus thousand ti inabunaran na kano apo kaputa kamaten ti kowa kano ket kabagyan nan sa nga ngamin dito treasurera iso trigat na no kakabagyan narigat nga agsisinak lang met so baka DJ ti rason na no apay nga inabunaran na yung iso ti damag ko lang di po narigat yung pasyente damag ko may mayat nga yung kay diretsyo and they source apo tap no mas legitimate lang apo at baka ma-misinformarang kayo at hamet ka direct nga agapo kenyak DJ statement nga inpadanon na lang kenyak apo.